Djeco, za danas smo vam pripremili jednu staru njemačku narodnu priču. Ona se zove Tri leptira. Bio je lijep sunčan dan. Na livadi su bijeli, crveni i žuti leptir. Letjeli su razigrano sa cvijeta na cvijet. Iznenada na nebu se pojaviše tamni crni oblaci i poče padati kiša. Leptirići su bili jako uplašeni. Požurili su da se vrate svojoj kući, ali vrata su bila zatvorena i nisu mogli ući unutra. Uznemireni krenuli su u nadi da nađu neko skrovište. Krila su im bila mokra, teška, tako da su sve teže i teže mogli letjeti. Ugledali su veliki cvijet bijelog ljiljana. Poletjeli su tamo, kada su prišli, zamolili su: Ljiljane bijeli, otvori nam svoje latice da se sklonimo od ove jake kiše. Bijelog leptira ću primiti, a crvenog i žutog ne mogu, odgovori bijeli ljiljan. I bijeli leptir reče: Ako nećeš primiti moja dva prijatelja, hvala ti na gostoprimstvu. I sva trojica su odletjela dalje da traže spas. Kiša je padala sve jače. Leptirići su vidjeli jednu divnu crvenu lalu. Doletjeli su do nje. Lalo, lalice, možemo li se sakriti u tvoju kućicu? Lala je odgovorila: Crvenog leptira ću primiti, a bijelog i žutog ne mogu. Ako nećeš primiti i moje prijatelje, ne moraš ni mene, reče crveni leptir. Leptirići su letjeli dalje, sve teže i teže, zato što su im krila bila posve mokra. Ugledali su žutog maslačka. Poletjeli su prema njemu. Dragi maslačak, uz poljski put, možemo li se sakriti ispod tvojih latica? Žuti leptiriću, tebe ću primiti, a crvenog, bijelog ne mogu, odgovori žuti maslačak. I javi se žuti leptir. Tvoja nam zaštita ne treba ako ne primiš svu trojicu. Radije ću umrijeti nego da svoje prijatelje ostavim, odgovori mu žuti leptir. I tako leptirići odletješe dalje. Taj razgovor čulo je sunce. Počeo je da puše jaki vjetar i rastjerao je oblake. I tako je se sunce ponovo pojavilo. Zaselo je toplo, osušilo je krila leptirićima i oni su ponovo poletjeli na livadu. Igrali su se sve do večeri. Kad se sunce spustilo iza brda, otišli su na spavanje. Leptirići su se vratili kući, umorni i slatko su zaspali.